ام وکی وارگه بلکه ام نجرا دست بکیه ام راستی ایریشش دروته دبکو گلک جارین دی ترکیل پیشا ما دجیل سر موارن گلک جارا ما انسان الخوا همالاتی خوا ما من داکنت انجام و ایریشانده یعنی دیرو کما پنابری جبر ایریشان وانی مثلا دست بکیه مجا آخا خوا جوالات خوا ام کجبر بوین جبر ایریش دولت ترکیه ظلم دولت ترکیه لسر ما گنده ما شاطاندن مال ما تلان کرن ام دویدر درکتن ده همان دمیده و گوتی مخوابت بختی عراق ما بخوابت بخت نتوانیک بوی ل ایروجی مخابن نه نتوانیک بوی نجی عراق به ارک خوا خودی ندار کفت جی بوی و چنده تباران کل سوارگه تماشاندن بلکه هر چه قصد تباران عالی فیزیکی ده تکرن جی ل برد عالی پسیکولوژی ده باندور لسر زارو کن ما دایگن من دجانی هنن دایگن اختیار هنن جی بوی و چنده باندورا که مازن لسر بار درونی وان عالی فیزیکی ده عالی درونی ده عالی همه عالیان ده باقی شرکی تایبت لهم بری گله مدد نماشاندن بلکه گلک جرا ایریشت کن بیگ و من داهی خواه بدن امون داهی بدن لبیگ من اف هر چقدر امون داهی ندنجی نت عالی درونی ده و که شرکت تایبت لهم بری جوا کما زارو کنه تینه مشاندن یعنی جخوا آرمان جا آوی دیاره یعنی هر جاری جی خواه جی دبیجت مجا آرمان جا مش شنگاله مخموره روش آوا و صادقی هدف صدمه دست پی که جم دزانن یعنی مدل کلوی داره مدل نتها دموکراتیک که کن بناف دکن سیستم که آرمان جا دست پی که هم بری سیستمی اجبار و چنده اف هر چر یعنی اف هر سه هری منکو سیستم و مدل نتها دموکراتیک خاطر دشیم برد کت آرمان جا دست پی که تنکرین آف سیستمی ام بیشن سیستم کل هم بری سیستم دولت درد که و سیستم کل هم بری سیستم قرش یا دستلات داری یا خون میش درد که و کته دا وکی وان نجات پرستی ام بیشن بن پیکرین اما فی انسانیتی خوین میجی تدا تنهی لهم بری و سیستمی دخوازه و گویی سیستم تونه بکه جبوی و چنده یکو سرکشی و سیستمی جیت کن بگمان اف جواکنه نه یعنی جواکا وارگه مخمره جواکن روشاوای شنگاله یعنی بگمان انسان کن بچن گاون خواب حسین نوا جواک ده درد کتن خازل و جهانا و سیستم تک ببید یعنی ام بچن سیستم کو پیش کتیجی دبرجاندی جواک ده دبرجاندی جواکا گله کرده تایبتی جبوی و چنده هر دم جنگو ام بیشن جبوی انسان تدا یعنی وقتی جبوی سیستم آخواه جبوی جواک آخواه جبوی آزادی آخواه یعنی هر تو جبوی برجامندی نوع جواکی و کی داره دب بلا او داد به لهم بری و داره ایرشته کردن جبوی و چنده یک جهه کو ام بیشن مدل نتها دموکراتیک تدا خوشین برد که تدا یعنی وقتی بوی سیستم جیانت که وارگاه مخمره جبر و چنده آن جبوی و چنده هر تام دب نواندا ایریشن دولت ترکیه ایریشن ام بیشن هزین جدر و جبه کم وقتی سیستم آن نپذیرین سیستم کو دولت پارزی سیستم کو نجات پرستی مافی انسان بن پیکرین حق انسان خورن و چند نپذیرین جبه چند دست به که وان جهان دکت ناون اما گفت دست به که دجی حتی نه هم بجوک عالی جغرافیک دجیم یعنی اگر هم بر خواب دنا وارگاه مخمور بلکه وارگاه که سر سینوری است سینوری هم بجن کرد و عربان ده سینوری باشور هم بجن عرباده وصل سر خط جدیگرش بوی و چنده و گفتی نت عالی باشور ده وصل خودی درکتنه کل مخمور دادی که و نجد عالی عراق ده خودی درکتنه درکه و شو زدتر یکم لودری بجه کرین گویی از آب پارزم شماره گلکسوس داین نتوانی یک بو یعنی هر چه قصی عراق و باشو خودی الویگلی در نکبجی ارکی دست بکی نتوانی یک بو یجبر کو چه هر پنابره کی ما فی هر جهه کی جیان بکه ما فی پنابره کی یعنی هر جهه کی دنیای جیانت کی ما فی هر پنابره کی چیه گره که همان ستاتو همان ما فی گله ورگه رجی ورد داینه جبر چکو یعنی فقط پنابره کی نه که هر پنابره کی کل سر خاک خود کجبر دک به گمان جبو آرمانجه که با آرمانجه که جوالات خود کجبر کنش بو ظلمه هی یعنی هم بری سیستم هی جوالات خود کجبرت کد ام جیک ویجوی گلی نکو من هم بر سیستم هی سیستم دولت پارزی سیستم ترکیه یکو حرو زاروک ما قتل کرد دایی که دجانی قتل کردن انسانات هلا انسان سر خوراکه قتل دکردن من هم بری و سیناتات ام به داره درکتن بگمان و درجی روزانه حرو و داره دکه نوان داشت شر خو بهجتا پکه بهجتا تشتن جدال و داره نگوتی جواکه کی سیویل گله کی سیویل و داره جیان کرد آرمانش نتنی پکه یعنی بلکه و بجن انسان پیوسته نه خپاندن و پلیتیکای دولت ترکیه یعنی بلکه بجه آرمانش پکه آرمانش نه پکه برینا دارستان باشور کردستان عجب پکه هجتاوی اما نه هجت روزانه ام بجن خاک باشور داگرد کت روزانه زارو که ام بجن کرداب دست کرداد ده قتل کردن اما همینه هجتن پکه نجبر و چنده پیوست نه که دولت ترکیه یعنی دوی ملی دا گویی علی هجت ده جخوره در بخنه جبر کو آرمان جاوی و گویی تنکرین آگل کرده
gelek Kurd be irade be nasname be çanteylan jiboy ve çende yani bila çi Kurdekî me jî ne xapandinên dewleta Tirkiye taybet jî gelê me başûr pêwîst e hemberî ve çendê hişyar bit eger îro êriş li ser mexmûr heye wê sibeyê li ser Hewlêr hebe sibeyê li ser Duhokê hebe li ser cihên cuda cuda hebe berê xwe din yani rojane xwezaya Başûrê Kurdistanê dagirt ket rojane darên wa birîn acaba ew cihê ku dar hatîn birîn ma PKK wê derê ye yani bihêcetên ku PKK wê derê ye bes hemî xaka Başûr dagirkirine bila gelê Başûr jî wê ferqê de be ku ew xak yani insan kare ve be gotî gumanê insan jê çê dibe ku ew xak hatiye firotin eger ne hatibe firotin wê çima hikûmeta Başûr tanzîmata wê bide bila dewleta Tirkiye heqê bide çima hikûmeta Başûr biçe tanzîmat bide gelê xwe ji bo ve çendê pêwîst e gelê me Başûr jî li hemberî êrişîn ku îro heye çil şengal dibe çil jî li mexmûr dibe çil cihekî cudayê Kurdistanê dibe pêwîst e gel hemberî vê yekê hişyar bit ji ber ku her cihekî parçeyeke Kurdistanê te bombabaran kirin ve gotî dilê hemî parçeyê laş hemî hevdive girêdayê çawa desteyekî birîn dibir heta lingê însan pê bandor dibe aynî wisa çawa ji bo vê çendê parçeyekî Kurdistanê dema diêşe milletê Tirkiye êşa wê bêguman yekser hîsat kir ji bo ve çendê her êrişa ku li tê darxistin jî çil kî derê dibe li ser parçeyê dinê Kurdistanê jî heman êriş wê berdewam be yani we gotî Tirkiye zaten diyar dikit bêje ew silsila qendîla şengala mexmûra filan ew dî dikit bes ev e yani tenê armanc PKK nîne armanc tasfiyekirina gelê Kurd e armanc têkbirina sistema modela netaw demokratîk e ji bo vê çendê destpêkê êrişî cihê ku sistem heyle dikit hêdî hêdî cihê ku gelê Kurd hemû tê de bizane ku gel li hemberî derdikeve êrişî wan cihana wê bikit û êrişên xwe de jî berdewam bit pêwîst e mirov di vê milî de hişyar jî bit ama gelê wargehê bangewaziya me taybetî ji netewên yekbûyî ji hikûmeta Iraqê bi erkê xwe rabet yani tenê em bêjin şermezarkirinekê tenê gotî daxuyaniyekê têrê nake pêwîst e di alî pratik de êdî hinek gavên însanetî hin gavên mirovî bavêje ji bo vê çendê erkê destpêkê netewên yekbûyî ye yên hikûmeta Iraqê ji ber ku em bêjin hikûmeta Iraqê ev parçeya xwe ku em hate de jiyan dikin her ziyanekî herî biçûk lê were ew parçe gotî dibin denetima Iraqê de gereke hikûmeta Iraqê hem jî hikûmeta em bêjin wek em bêjin saziyên nav netewî saziyên ku weke xwe mafê însanetî mafê mirova bi nav dikin mafê penabera bi nav dikin yê koçe koçberan bigire hemî milî ve hemî taybet netewên yekbûyî ev hemî berpirsarin bangewaziya me ji hemûyan ew e ku bi erkê xwe rabin xwedî li penaberên ku kîşan penaber li parçeyekî dibe bila bibe em jî parçeyekî we penaberan e li penaberên xwe xwedî derbikevin ya duhemîn jî bangewaziya me taybet li gelê Kurd gelê Başûr ew e ku di aliyê firotina xaka Başûr de di aliyê em bêjin rojana parçeya xaka Başûr tê teslîmkirina dijmin teslîmkirina dewleta Tirkiye em hemû jî baş dizanin armanca Tirkiye mîsaqekî millî Osmaniyekî nû dayîne avakirine ve gotî vegirtina xaka Kurdistanê ye bila gelê me jî di vê milî de hişyar bit nên xapandinên hêzên desthilatdar yê ku dixwazin Kurdistanê bifiroşin yên ku dixwazin Kurdistanê parçe bikin û parçe firoşin dewleta Tirkiye ji bo vê çendê bangewaziya me li gelê Kurd ew e ku li xaka xwe li şerefa xwe namûsa xwe xwedî derbikevin bi wê vegirêdayî pêwîstiya gelê Kurd her demekî zêdetir vê demê bi yekîtiyê heye banga me ew e ku gelê Kurd di hêla yekîtiya netewî de destê xwe dirêjî hevdû bigirin li şerefa xwe li xaka xwe li welatê xwe azadiya xwe xwedî derbikevin